obi ansi no kwan ba ye dia afo de ebusa ne say yesre no ya kwan ye very bad Mama Akraba wɔfrɛ me Adwoa search me mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. His Excellency John Dramani Mahama inti papa it had a tipa na one to na wabe Ghana for more pressure. Where a straight bullet from a friend say I have already be straight from I have already one and pa almost untina konwa no so 7th January my unsu eyin kra untia konwa no so pressure now started but almost omo akwan na I have already for so kra mo yan wan intend this for your campaign wante omo campaign almost a comment mo no mbema wadiane they are coming to feed you people. So why are you talking about roads now? His Excellency John Dramani Mahama, and if he go over you, because I acquire His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ayeno. And so meaty to the standard. When it comes to educational, and so meaty to his standard. But so when Timyanya Sakra, I don't think that Ghanaians will complain much because the reason why Ghana for the two Abama Opa so comedy. So if you are able to, if anything, make where ubeti mi aboa youth nano. A pass as in yan time de amomo. Akacho mo so mundu eburo banchi nkruma jene mako. Enena so ya no mo de apa market na ye dia ene de waso mejo. Na wan kasa wodo ye youth adwen we ho. Aduane eye season. Banchi woni season, broad woni season, control woni season, aduane be woni season. It is na ya betwe na season ne ba ya twa dia na say His Excellency John Dramani Mahama betena so be magic na aduane na efisuro na asase mu aba. Asem ne chami edi mpo yemfa ya say 8 years national mo say reset, almost say mo per reset. Nto mo be reset Ghana na ya hwade. Into His Excellency John Dramani Mahama one promise a kwan mo o ka say aduane na obedi when Ghana for aduane na promise no so mo refugees here some ka say was short memory wo ba also o comedian wo be man aduane edi wo be create jobs ama youth na Ghana ni youth bia ni bottom ayede when so mo start the kwan ba be ha enfi omo ma no mo na mefutu kwan no so na ekọ mo hwem na omo hwem na omo usu na omo ti omo ya no wonam so na won tie se papa no sa omo bua enyo kwan mo because omo pa kwan what's what pay aduane na adwuma be mo adwuma na aduane na omo ndi His Excellency yenti nsema information I have already eba His Excellency John Dramani akwan no very 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 bad ti ye hwe from Ntotro City eye chese asegura chese ukwa first na ka bia wo de 1 hour bedu suan be ne wan hwe abe spend be 3 hours I say we free Kenya say Kumasi which is very poor na say me say anro be skura kwata ka ebi mu kra okwan no so ndi se kwan nya de ebesia nie even look at this road hwe mfutu kwan we eko governmental area oko side say ya your labor house your education office your district assembly ndi we look at this place except for baby it was a government offices one hwe akwan o mo fa so ndi esere Mahama hwe from Tepa to go so akwan do say under construction but enkoso maye mfutu kwan mene ye yale ehwoye nti ye de esere Mahama say wa papa wa na so be reset Ghana omma nani ehwe akwan so na ontwa nani so hwe afo mana nya oma ya na always be ade omo ye ne say akra ne Kumasi nkwa na omo de ehia omo esere omo ntwa omo ni mehwe afo na omo nya ya akwan maye bi de meka no Amintin rechi wo munti na ase mohum bi se ase menya emfa obia nto so a me influence se me spread ama yetimi I encourage afini I start ne Dr. Mahmoud Bawumia akasim bi ma me de we na senke betra nya fina ye betra se na we na yempam na we yempam mesi aba we ye to ya yelusu ye no enye pani bi o MPP no ma yelusu yo ye we ase no yenya me ye na ye wase no ye na senke pam ye na pani bi no wo ye mistake
wɔn de wɔn kɔgye de bae na yɛn ne ɛwase na yɛ spread no yɛn yɛ problem no yɛn ne yɛ abofo ne ne me nkɔ hansa me di kan ne wusu bempa ɛne ayi fɛnse ɔpamboɔ ɛde nkwasiasɛm bi aba na saa nkwasiasɛm no me no me di kan ka kyerɛ sɛ ba ne yato awie enti wakɔ hyɛ wɔn nkɔma yi afama wo fa uji mi tenase na sɛ mo sɛ mo ntenase a this time nya campaign bi yɛ nem okɔ ne se ya wabaya ba fa uji mi tenase me di kan ka kyerɛ sɛ mo no ke to ba wi mi nka sɛ nti obi abi but sɛ wo ba bɛ wɔ ne na ado ɔpamboɔ me ka kyerɛ wo ne ama wato ho ase so afa afofra amfa nkwasiasɛm ne ma na ado so agimi a fa uji mi tena wa so dem hoti me ka kyerɛ mo ate enye uti pen na ado nkofo ado obetimi awo so ba na tete na atete ana ama tete na atete ana wo wanye bi pimpam ana sem na abantia ana mo katachi wayi kum na nka wo se ne hwan ka wo se ne hwan ka sa kyerɛ na ado te sɛ de wonya wo yam ba bi ne ka sa wabɔ dama na so woni so ne ka ho opambo wabɔ dama na woni so ne ka ho aban ya to wi ma wi ni obian ni obian magechini please ani editie baby what is your problem now why opambo se ujimi a menu mienu no yen ko ni yie se ujimi a me ka kire mo ate ho ase me se wodo afefra aba no ya to ba na wi ma ne mfa na wo da ho nkofie din na fo ni je enjoy e wo so dem ho don't try don't come me se wo na do betimi awo so ba wo so ni mu a na do betimi awo na mo de mani nsade na mo de nyame asem apanta akatakata mani na maya hantan etu me se Ghana ya mani hu Africa mani hu especially Ghana ya omanga na den aye omanga na pinisi a yesi eye mu sa asofo nkwasiafo we no bi ye to ba wi na ro baka sa ho MPP ni ben na me to ye to ba wi baka ho baka sa ho e na no me ko ba enu na ko se de me ko ba ye ka abayi e ma o se NDC fo NDC bu se na wo begimi na me nyehu sa video no se me hu ya kwa ba ye sa video no ka ma anra se me hu ya nka ma nye sa video na ma wo mudi nyam suma kete mani na obi e ho Ghana bia no e wo so mo be hye mo na ase kwase man memenemo oye ye ni mesemu ye fake o memetem so ye fake me ni mesenya me frɛ wo ni hwe nso and I'm not afraid of you 1 seconds me ni mesemu ye fake enti se wonim na se wanyi wa fefra ene ojo mahama enko emmona na do din emfa nkugina wo so dem nkan kwase asem efi se wo se wo hye nkoma no wa meda wase enti waja ko NDC wo enjoy ma win election mumfa nije ene osebo enter John Dramani Mahama chi na mumpush no eno ne hia ogina wa na wo so 2025 be to for man na ena no mbedi na no yakela nkosa ubekọ ukra ka makoma 32 a na fridge bibia wo a na ho kana na do ba ye na sa cars na wo kra ye no ubetan na butu na de car be na wakra 18 we nipa bone for sa John Mahama no ukra car na do ba ye ko change contract no e de je cars makoma 300 car makoma 32 no etimi to car makoma 300 abejida hanu be ka kire en se na do mfa mebo video no matie adekodi ntia me wa hane no de ntia ma trust a caption mon tagi sa opambo no eni sa nkwase o ne nkwase asam na odi usu be pante ho no mudi MPP mpani for me person mis de ade se de bitu manim se emre bi wo Ghana ye betimi de sa nkwase afo we mi no kokoto a mon pe kwan bi so na mon fo mon kokoto no nwa ye o ma dwen se okwan bi o mbefa so a o mgu MPP party no mbegu no meka me repeat ni biom owusu bempa se court betimi de o chat no so se ma on mention because party no enye Ghana dia party eye ko ni ate ye wo hu kwanse ye siw no se ye mpese ye beti party ni din biom e wona no emra wo ho a ye betimi